Baka-Michael Lee Enterprises sebanikelele inhlangano yaPhilani Maswati ngetingubo letingama-400 banikelela bogogo nabomkhulu ngaphansi kwenhlangano yaPhilani Maswati. EMakhoikhoi laqhamuka eveni laseBotswana nawo-ke sekathelekile lapha-ke eveni laKaNgwane. Size lana namuhla ukuzofeza iphupho likagogo indlovukazi sibambisene namaswati onke sibonga nakuye inkosi uMswati the3rd ekusibambiseni ekuthenini le project asiphe yona ibe impumelelo ukuze kufike kulezinga esikulo namuhla la sikhona khona ukuthi sibambisane namaswati awonke. Singaphaneka Michael sithanda ukubonga kule organization yaPhilani Maswati niyo mangeveza akhweshe kuthenini into sekela ekuthenini kusitekala abantu labadzala. Ngakho ke siyakubonga kakhulu lokube kunene. Siphinde sibonge nasengonyameni Mswati wesithathu langiyena wekunene yasekela lelive kuthenini abantu abadzala abanakeke nesizotha lesikhulu. Amaphoyiseni ayingcenye yethu empeleni kude liswati leke lafunza la kaNgwane lingazange selifuthe ngamaphoyisana. So sithita kabe khona kwesibili ke libandla vele lelitsanza kwinyama manje ke sifuna lokuthi sihlanganise ethi laba labayeni labaphila ngenyama nalokubona batingela inkosi babeke dudane stobagati bangaze batingele lababoshwe kanjalo futhi banale lisiko bona lekuqala umlilo ngelivathi basithembisile nalonyaka athi lo mlilo wekosa asinawusebenzisa silumbi sawuqala ngeSiswati ngesintu sakithi. Kusasa mhla ka-23 July kubhekeke ukuthi kube ngilo lelanga lebafana besikolo bese kuthi-ke ngeMgcibelo sengilo-ke lelanga lelikhulu le-Mbiveni Biggest Braai. Nginohlahlathwala Indzabeni Channel yeMaswati kaManzini.